call a police barracks and also she and when you corona central police station Makola area hona so my hot and and I yan and say a baby at Makola area ho and tina the admin clarity be as usual stores a hodone adia eka ya na why see that to me ade but unfortunately your reporters bo anai e could do honom no na che say police barracks won say e hono the police station no fa ho na barracks no so wa police will be exit ho na eja no eto ho sa no e ho aye residential area ntino omo cylinders ahodo a ebinom afele gas e wo mi adi na no na e wo so honom nti eja no to mu sa no ya dey said na spread fast pa ma e kan ho bi e ma mo japade a na e wo so ho na de sa story building no top na de ni nyina e hye dwere be sa nso e na barbering shop bi ana e ben ho na no so eja no e kan no but God being so good to others no dum je aduma no kodu ho no ho bo ho modern de eja no enyan kan no na e wo area ho no mbetimi abo ho ban se e be ya eja no entretre enko ho no nti ekowi ase no barbering shop no de e hye sa so e na Barracks no be bi eja no hye ase e wo abrosan so ho de ni nyina so e hye dwere be na egi se me wom ene se enya ade a obi a e hwere ne nkwa e wo sa eja na eto Barracks no emu enemu omo niema hodo ana e wo ho de ni nyina ahye akyese omo amfa panimpo enwe nyimre e wa bra sa eja no eto Barracks tonom. I see. Enti omo take fire service out meaning some other report no I'm reading other things according to ABO1 Alex Kenati no what say omo gina omo na so be say don hwiri mu e na omo e de ehwe say obetumi abre eja no ase ha nti na ohwa na eja no anu den say de na make say gas and as cylinders so na omo afere with gas no enti na osi obudu ho no omo te say e blast pum ne ade enti e ma du adwuma no eche ho yi pa do fu be say nudie omidi e wo fire scene ho ansana omo etumi ehu say da bi e aduro no eja no anu abrase a omo firi ho na no kra no omo firi ho kwata omo eja omo ahyen ni bia e fire tenders no e wo around say enye standby say in case say omo free scene ho na say oba say da bi enso kra sha ententem so no ombetimi edum no enti enu a omoche ho yi papa ansa na omo ka se omo the fire na aba under control ya omo fi ho eja sa standby fire tender no e wo honom no na omo di be se don hwiri nim ene sima kakra omotumi edidi se adwuma no. I see. Enti the CID omo timi wonya that report so omo timi edumja no asade na no pe no mapeki ani update from her so omo timi edumja no. Oh yes, after 5 hours and over, yeah, almost spending with her and run almost free or not just a jano or more no. But the amount of standby fire tender and say, as professionals as they are, no, or more say, it be a bit to me, we see a bin member, we could not see a cost to be before from. But before move free on the na or more jano and son or move free. Wow.